Kaki aja cipiot. Jangan kasih pak klian deh. Mujang sih cepak kalian. Jangan ngorto ya pak klian. Kalian ini bina pot dalam mesin masker. Anggo masker cini malu. Kalian jangan itu sing masker denda 100.000 tau sih. Kalian belum ada penularan virus not. Jangan ngorto aja pak klian deh. Jadi berhidup bersusah. Tamu yang ada ke Bali. Megai tusing. Panah aja online di rumah. Harus beli kuota. Bok. Jadi besi ben kena denda 100.000 raga sing kena masker. Harus nih Pak klien tuh bagi anggo masker, bagi ke semua warga masker. Nyen sing anggo masker, maru denda 100.000. Jadi masyarakat warga raga nen beli bas, beli masker ben misi beli kene, beli keto dijob tekan penghasilnya. Jadi masyarakat bersusah deh bien gen susah karena aturan. No, cek ngorto aja Pak klien deh. Mencira kiki jadi sing melam sih. Be, jangan Pak Adi nih dajane beli bubuh. Pak kene melam. Nah kene bo hidup ci lebihan ngerunguang aturan deh cing sapken bahaya kepala ci lebih berbahaya ken bungut cine misalnya bungut cuma korot di jalan nung idang nyegar aji operasi plastik menjadi nas makaplok di jalan tadi ben polo anci ganti ben plastik angon nilame. Nah bedikin ceng mek jemak masker cai ngomong dan polo plastik polon cai ini udah cer plastik. Nah bedi sih ngomong mas jemak helame mulai atau meli cai helm. Ingat bahaya kepala atau pang seimang antara kepala dan bibir masker dan bungut nas pangaman masih pasang bahaya nas makapluk ya nan. Cine jangan bang helm cine. Beli yang helm. Beli helm. Cai masker dengan nang Cing. Helm cang salah aja Pak Liana. Mana Ben lagi aloh ke jelema tu Nas teh pangaman bungut pasang kena denda. Di kene-kene cang bepelih jadi Pak Klian kena denda becang jani bin becang pelih.